Chief Executive Member Jongka Khasi Hill Autonomous District Council uba Titus Wilkine kum o kongsan mentaket sngi uliyo ban play paitba ya ka jingtai ya ka conference hall kabalkot chipau lak tengka hapo Jongka Snaps Im College Maukerwan ya kabala bay na kapisa CEM Fund KHADC kabadei ru kasngi Jongka jingra khedap laipu prasnem Jongka jingya linti harangkat ka jingadon lang jong uba karne soshang MDC ka Maukerwat constituency lembat u Dr. KK Nongsit principal Jongka Snaps Im College Maukerwan Hakani kasngi lai don lang nadu kit khot Jongka governing body kinong hikai lembat ki samla puli Jongka Snaps Im College Maukerwan Di kumawang ikibro isay transfer apo juga program takalong tang kecil ya ke conference hall isu conference pun ya kecindon di Saditas Sky malam pong ba ka corona na wajah to belum kabelas segi isa kemau tuan ka official program kejupi yang Maukerwan na kalian jangan terpor karena sosial nilai kedua kerpang itu berpersegel berjenuh kam kejungi. Kerana kerana nilai pediam bat haus nam ajar huwei hakasmi bagi celebrate ya ke snaps imde kalau puteri jam una bombar nam ajar huwei isatitas ya ke otar bat misufan bah masniyo aku otar ni krek pada pedang juga dipentur jong dan bagi layo ia kebangsaan berpendap kepor kemudian ia ikut berpelit menciptakan tambah lagi ketuk kena kejingjian ngim semelak berpelit bagi sukuman bah ngiyok penban berpelit hagan kesi ke kerpang bro ibajia kampten ki kabha bani ke mansua di kolej besar ke bagi asli kerpang ru nak bertajung di MBC jogi bakal susah Angin paling baju iru berkomu ya di Toskai, jengara pelembagaan conference hall.